Nisambula sa kana turanga na marama dharubo kina ngone leon ni bulu bina ngone na borong to may nanondang onongo nondang ono tiko ni baki keli en radio Fiji 1 do mibiti wan bulu tal tonga ni wiki minino kanda na ndo bata to may na FBC TV kani maro ni sati ko nononda bulang ya nononda iwasi ni onongo alipate uangai rawai ibali silesi may na matambose ni labo musuki ya nononda bono ni sambulu bina ka turanga nita Ni bula bina ka watsun wang bula tiga ni wiki minina borong tu mana station bina kanggo ni bula bina ka. Na boleh metiga butuh mantangan na vital no ena non dai wasini ngonongo kerni do mantangan ibang madal ena vika sa tambo tiga na pepa membali tira na wekanda etu na non rilabo ena matambo sini labo musuki ya semberi tiko se rasa tumbiangan ikila na kena idradaka se medrabadaba ni santende itu na kena tiko Binak. Sa bakadoro tunggo na teman nila musu gina kena toboli me bakasabasabata gina na nitu raida me ui rakede ratu na non raila bana teman nila musu ki sanga tu ni matata mera toboli me ba matata tak mera lora na itu ki ni labo dinango me ba sukai bir na non raila klana baki bai labo na tulsa bulu ni chune na ronon dulu tin kawal ura kedra rabibe 5.4 milioni ura unidentified contributions sa hada tingo kongana ko kitu sa tebuta kinen dona dagango ana kena sa tamba na pepa kadi bagina walesi sa tamba ki sarangai na danra na memba kwera na danra patakina na nonda namba ni FNPF kena balbal na itu tukia tamba ki raramba ya ni merau wir na we kandra so wir rasa tu ni kila ni dolon rela we tu na FNPF marang wala mai na FNPF me mai so mi ni wir na non rela ko kitu sabi na tata ko me kitu basa wata na ni tu bola bola ni tu bola marau kina we kitu me kla me kitu so malistal ni la bongo ber na kini tu kindin eda beri ere bunetiko na kena sama itu bayan na non rila bos yang tu ni so sang sartunga ni kila ni tu sa non rela wala tonda la musuk mate so nang ona santo yang baki 50 ka lima kina sama saratur mbakan non rela o te anga ndo la hotel ni so na labo mai wana ni la kombera na so se mai wana tu kini tak sanga ndo le tu ni la banya sa toru tu kana umuni non rela beliu sama nanu mangani ni sa sindolon rila ko ako tambang ikina na dan mera vira se vira na wakanda se vira non ravikilai mera varai ta vira ni se tigu sono no milaw kanga ni na taka mo ni na kote ni mo loka ni tu bol bol tamadan la musuki ala bal ni na kena form ko tigu ni na no na bol ni sudu so vira na kaun go sa utingo wasitu ba tulu so sarabaka diengu ono sara turun rela mo kailang mendo na kane wase may wana tamata dakadaka kene karu eso sa uti tinamba ke man 5 kalima tinamba ke sama tunganon rela mo sara liamba ke ono 10 kalima sa tunin do na vi tosya kina nodan tu account doman tu na account eso sa ramate sara kadiben non rambula sa singni may tukuni ina tamadada nila musuki virangora krivir na wakandra ke sarambula tigur na wakandor na lubandor na watinda marang walani rakotay na non revoli sudu ke baro ke ba roba mau na kabantin kito na binata na wala ni baka mau watake na death certificate may na births and deaths offices na wala ni mat watake na non ID o ko ang walani melai daga libunggo bitas nga bulan roni pe begitu atambak na pepa roro na pepa na Fiji Times pati na Fiji Sun mbiukin mbiutaltunganan nito mona liba na website nito sangati ko mekitu tole me basukay tal nila bong gover na ito kintin nila pinak kebukain dua engan revo mentanga mikila si boleh taltungan edan na itu betul ni vingaravi baru terketuk na mundo tampan
Saka binangamin ang wala nga nandoon na nito wali bola. Wala nga nandoon na nito wali bola. Sabi tara ni Wikito. Anamona liba-liba. Inatalibon. Meron ni Kito. May Kito. Siya na po nung mga iti ko bola. Kinabola kinandun na bola. Tamadala muso. Laire ni kya. Meron ni Kito. Hindi kaya ba nito wali silis. Sibuti ko na nung nailabas siya. So yung ramandang arakil kasa. Minta numato ni Rabiat Patorang mandang asambo. Doon na nung nailabas ito. Kaya nang muna binang, kito sabi ba kung gito marang wala ni maralay tarong na nabibo kibir na nito ibalis-lis meron ni Rabo Kikin. Bagi ala na nangunan doon kakatikin ng koris. Kito ambito tiyo kung may sembarang na bulo me. Kito ngandreba tiyo kung may kito was bata ka na kango ni may sembarang tiyo kung doon na sembarang wala na bulo me niyang bengko. Kito sulit ito nangunan bir na mem. Kito sana viva kung gito remember kito binata mi kito padala nito bagay-bagay bo dapat to na tulsa ulo ni Chune kito no naman to ni libre lamang ko sa tundang ng bala sa to kito biya basa sa bata to na nito bola nito tutu bay labo kung wala sala ko na kinindo na ito ni bingarabingo misulin do nang ngona rakrita lang aber nang ngona marang wala ni sembar na ni dapat na bulo me singtung ko biyo na tignis nga mata tamalata na okilati ko ni sember ni tabo na bulo me na bingo runon dolo tingka Kaya may nanguna tabakin. mananguna tambakin marang wala ni kin Naka nita gini sana matatatika ni na itu yabi kim ni no ekanda na ndo bata tomai ni memba ni matambosi ni labamusuki en nanda bono may nanda bulang itiko alipate wangarawai iwalisilesi may na matambosi ni labamusuki en nanda bono en nanguna borotaki nanda nguna tiko ni bakikeli ninda tunga na vital ni kana maro itiko na ilabo membaleta na nanda avadingu dava na viva salata girara bendo sulitiko bombimbi bera radagadaga tiko bombimbi bera ersenga itiko budagada pinaka kla sa bo mina nyo ni torong mela tarong rin belatan ni kasi kay wananda ngun ni tuwa ka na retirement expo kwa sa may dava ndaro vital no kin na vidna rona mado sa o timbeka kito abaga dorang aisu ko abaga dorang tamada ni musuki kito babu ni bina kan kito andola na bukilulu lutulebu warung buka barowe na panasi ko rutu ni bitunan rona tama tarang walen relay taro basal kito baru tangan na retirement expo ngo na kena theme chu na it's easy to save kito bambu tu ni roro na marrela matando no matua kenda sanga na marrela wende weekend ya kito no mucho na itu itu na tamada ni musuki ibanga tek ngana ya ni dada kwa satu na musu pon tundu ngame na nanda musu ko ngole tugan wako ya ni na tamada ni musuki rawa ke wanda tu wana baka mata don de tu ratal nga weekend ninda na marrela ko ngana ni busuteo turanganita ndo mandana nonduru dengo legalak limberi na kay vakurita litung na vital no en nanda ngone ni bakikeli nanda bulang itiko alipate wangai roai iwalisilesi may na matambosi ni labamusuki na nanda bono ni borong tomay na sal ni kakamburaki na Radio Fiji 1 da moibiti kiki muni nando bata tomay na FBC TV na ngona borutaki nanda ngona tiko ni bakikeli nanda bulang itiko alipati wangai rawai walisilesi may na matambosi ni labamusuki na nanda bono turanganita ndere binang muni na bakurital mandano na muni pamadal na bunondor sa may dabatokin Pinak, kito nanguna bakador kina nito songo kito bador na tibong amin na bukilulu ado na singa warumbuka amay na ika tinikinig katunong katulo niya prele ta kito babi na binatawali na lilibo ni lini mo na mabawatun soro tamang nibito na orang walan kito turo na nandra orang walan maralay taro basala pero to nito bialislis tuwabing karabiti ko na bibasala tayo ni marrilabo kendo ebeto sa daga no musu na additional contributions na be kambalata na be babaltak salada beroni dakina na bibu kini be babaltak na peniseni se nanumu baka tutu na nomination na be karara memembal tantamana nila musuki ito rey da niso era sa sartunga ni rekila ni mata tu be resona karoro sa ramba tantamana nila musuki rondan dambe tu na bola
Kito sa rede tu na nito bilo kay kitingo na nito vivarara mata kito niliw na memba nito man la musuki so nakararo sa rambal man la musuki era sang tunikla ko ngona sayang nga mendo da kay ndo na matangali forum bango mendo no no me vararo tagani le baso kumuni tutuku bata na mata ni da wikala no mutuwa na ndo no mutuwa na baso kumuni tutuku no sa kilaro ni tutu sang rawi ko mo no buza ndo na tutuwa meroni o tuwa na babenakina endo na kambale na mubisi ngani mata koya kito sa wa dorango sa kito da katal tu na nitu tubakata ka nanguna da menele ba dori kina na buli ko patakina na muirani no banwa matengan rew tu na bi no kito na gaiwan de tagani na bi na mato mengo bi na bona kito no numu chuni simberni da bona bulu chuni am kito sana tari ro tal ro na mana buli ko patakina na mura mereka ku ni radala tanang onong ko na remember li besar na wata taru binang ralagan kitu samaro ta sarvali benon sa tibu kawai tu mai betoken da ibiti klana na nando wel inda sang ni namatangali ulutang awangon ni babaro tu kenda na bisinga ni mataka sa na marroi lavo sa na na tubu katang tu da sang sudin nando bital matakawali so beken da nang sa ambasi kamay na bagil mo sa ulo nang una sana de gumikin. Ya weekend muni kada na ba weekend kada na baro ntung mani ko biya ba ndi tati ko nindon na ke ba sembara tu ni baro ta kan don mi tu mlatan mo ba de na sin nindon singa na da may na da. Don singa na da may na viso mi otor ko na ma da ndu na ma da ro sa na bibul. Isa da ba may ana da na tu sa bi ko tor ko membela tan no mo visinga ni mata. Balatan kakana na don mena politiko na sumiti ko ng bili na vika kita baya kemal sandon don weekend ni senda bula binaka senda ngone se tu binaka na tu nyang anda senda daga tu mda tu wana nendo na tu tu mandala na magitu gani kina na wesin ta ko na ko sa ambuli kitu tu na tamadan la musu beketo ngole tu na bi barara matengo la do mengo nangona tebu kenendo na tu tibu kwento da na bi barara matengo takit sabi bi sibengo ni ronan raw wasa bul kabitu na bunwa kitu sa ngole kina na bi tamani daga na bi kamban urana sa ngola ni merli bakete merli rongo da ni pamadarango sa sibia na tinondul badada kenambal sa kitu reidatigo ni tigo nangangandre matele wesenga ni kila bat nirandulo ka na FNPF so na bi karando batorong erna simro ni batorong batana non na gini tuma din lago ni FNPF merlita ka mendanga na ka lago ni kin merlita ka sakit tunggere da ni binawi kitu mikitu ngolenga na bunu long binakin eno da bunu ni taka bat mesule bir nangala la meron retorong kin so natar ero binanga da meretorong batana FNPF eli buna nanon raba su tuntu bikitu sangay binango bat nindungol saranga may wikimam kim sangay may reida na ibano kami makatumbuy labo tu nadaba na iyaw ito kaya natamad na lamusuk may sulital nga bikim nang na mikim tarong ini kinusosar na tarorosar kwa kima mindaw biya tarong ito may maroni kimi warara matakin may baka na kinay mas ba pertanya information is power and empowerment matani daw ikalaw may baso kumunay tutu ya sa tigo ni tutu saron yung kay tawikala o namuburi ko toro sa endo na virtaralaw sa endo na watawatera lang mutubakate kin endo na kambalatan na nung bade na bisi ni mata na wali usaran na iba madal bikim ni nakanta na ndo batatomay sa ndo latung na telefoni ka wai na batataro na bari telefon na tolu ruwa sa iba dio nan raw kay na bitu tolu ruwa dio sa iba ndua may nanda bulang iti ko alipati wang garawai iba alisilesi main matambosin ni labo musuki en nonda bono bombo tenindon na wekanda sawa watiko ni sambulo binaka nonda ngone ni vakikeli iya ni sambulo binaka telangan bulang intokai njono gu kere ube taro tinga simbu wo pondo nungu ilabo kire usa wono sanga bulu kanduango sa taro tingu ilabo ngongo pen ni wanga imola GW690 ni telepon niya munang vita ni namba pati kina numuni namba ni kerengan numuni namba ni telepon munang kay vita tara ni begitu pati kimni 8722718 ni baso tiaw ni tukun talaman damay 8722718 sandono
Sa ating komiti ko na Binaka sarba lebu. naka na wali usara na batataro to may nanondang unonggo do tala na kanda sa wawati ko ni sambula nandang uno tikini baki keli Iya, ni sambula malaga tau sono. Iya sekarang bula Nimbula binaka. ilabas ang. Naka, Iya, nimbula binaka nakatagantaro. manawili ko. Yeah. Kaya yung kaya itong mga na muni mobile number. Ano matintaro kinakaruwa. Ito nga na bakututu yung kaya visit ko na hotel uni bakalita ko ni research ko namin. Yo, napatutungo ko kay karena binande merle lemande babubal ng mambo kalawo research ko namin. Yaro ba kami may Solivera na half rate na kuni rate na room. Ura nga namin ba kaya nga member ni Philippines may Solivera may half rate na may Saudi room. Kaya radiamande na member na hotel ko research ko. Kada libo nga pati na Nakawali mo na taro, kailangan uli binaka meron na do sulbir nam kuwaran do binata meron daw taro. Matay ni taro, nanungun na mga ni talo ni Viko, kina mobile, diwa walu bitu walu tolu. 9998783. Seseni gay sali mo na baka tuturan do lang may, marabat tututaw may na member. Kawaronin daw, may daw discount to biro so na rates ni rin na mga takana hotel. Sa ating komiti ko sa alakot ko sonabit no ay mara kilato na member ni na FNPF o kaya na raw ni na mga tauti ko na kaya diditi ko na metunday mga ilaw na FNPF financial sustainability na ki ura talangan na hotel era kito to kenango era didi bakati ko ira kito windi din ito pati kira maramay didi baka matagiro to na Marriott to na na IGH ko to this watu na to ito na nabaindin dinat at kira kamban ni hotel may manage ta na hotel esa ni kay kabo na batutu ko batutur mea eso tala na batutu malata na asang walang ayan ni mata na group ni FNP ko ito kaya na ito na telecommunications na Vodafone na hotel ito kaya sandong lang may so na batutu pada bakaraw ni dona betala no enda uda ka meron ni tusoy sumbala sa discount ta so na rate sa ating komiti na wato tuya kito nangay red iyo ni maindike na baka tauti ko ni kito indike ba na daba na kena nayanga ni kito na bakador indo na baka tulawa na lista lang ay na kena indike na nadaka indo na cost benefit analysis ang ngay bataw raw ni kito takaba sa sel. Matana matay ni tabi ko ni tagbi kito isturan FNPF na financial sustainable. Mena dito ba ito na FNPF may bula wate ko bagay law. Sa rawa ya sang raw ni bingarawi. Wabin na kena be kakede ni tagbi me bingaraw. nawali usar turanganita dari binamelan total mantan na lengulakalek ni berning kay vakurita litigo na vital no. Nandang ano tiko ni Baki Kelly and Radio Fijuan Domibiti kay na FBC TV. Anda pa binibinakan ni nanda pulang itu kaya nandang ononggo alipati wangay rawai. Iba kali silesi may namatambosi nila bumusuki. Turanganita doon na kawiti ko yan ninda pa kasi yung natangazak. Naitubo-tubo na ba? Eraw ninda tuba laka to kaya nangononggo. Ninda sila kazakati ko. Membalatan na nanda bisi nga ni matak. Ubosit yung ko nabi kaya balatan na nanda musumus. Sina musuki ni nanda ila musuki. Binaka. May bakanga na taro ni sumay bata na nikito rin di kaya na itutuko ko ito bikito. Kito rin ito ko ni
Kita undi kaya pamanda ravida itu governo member. Ana me to mena go ni kita ora na itu fika. Ero tri bitsa vulkan dona pasende ni member ni FNPF. O era elele maina tini na undulu na ilawa itu governo. Asa andona tamani wili lewa. Kele mbale rua na bona leleu na kita meta ka kina bebesau. Matai ando watara itu merala ko may na member may taraba yo seba Lebanon relab arosa bul kutul tunaya. Mateni ka kitu ada ka banang ni bibisa o kitu amusu ko may rosa bul kutulia kinali mga na huli be babalataki na ngray babu ni wai na huli patike na funeral patike na unemployment asa lima nga ya kan bala sa song sa bala list kisumpa kini karua ando sulitu verme mera torin sa tu ngani sarembernya tapi nambah 5 kali mera metori rone katul non relaw duangane katul sangger rawan ni memaro itu ya na kronika ke tu da kitu sa wale lita sumbu ya manong ko sa wasa bagaruan non account kali kada member sa wasa bagaruan do chuke ne bitsa bul na pasende na preserve the account na account maro en do tul sa bul pasende na general account go tul na pasende ko tul sa bul na pasende ko ronyo tara na lima na yabu ko sa wari ta tuga na bitsa bul na pasende sa maro ro isa tu nga memlet man dapat kan bale ver sing kay tibu da kada kanang ko nangunar na kay dingu kina sa nando na taman yung may lawli usar no era sa na maro ke bakara law bilang tu na non susot kona ke tu sa mo ni tuwa kinin do ni tu tul na la musuki ni ke tu re na tu lawa wala ro ni do na tamata dundua nangunar ko wala musuma ya wol na pasende may be kwa no na muso kwa tina pasende e musuma ya wona to kenya da sa tin ka wol na pasende ya wala ti ko do na la da ke ni musuma ya tul so wol na pasende kan bale se tiko talitin corona pasende merawan ni na ke baka inding ita ko member meto so da no musu erawan ni to so da kito na me baka na nominitaro kwa kito sangere dong ko ni kito pandi ke na sala bina kan indun ni marrila po moto so da nga wale le na no musu no additional contributions may nandua rua tulu wana pasende nandua na iba katangin de mamawi ko mekaku no vakila se tarambiwe ko kina no matabubal ando tunit ko na lima tin $5 rosa vulkan dollar sa wana tangayon ko na ke wa mana indon ding tam sa vaku ko may se sacrifice ta kaya ni nang kay daba endo na ngone amelia do bay na baglim sa vulkan lima ando na bibu kilimo na ilabo liliwa anda kakunin tambata batani kita kata kaya foto kaya na compound indus na tumbu na o tumbur non de law kan bale weekend tambala ta sanda kilabi na evina nga na ba tuwe do viva sala ta evina nga na musume ne lavo may buna may bando do na FNPF may kuni musume buna nga law ni weekend batana ngona sa tarakin non tatang sanda kilanga na o nga satu ni semper nga lang men do na visim sanda kilatu binabun sa bilo kay kin na ilaw na torya kembali bina kata kasar kami kunya tapa main non tatang senelingan. Dingin tak kain tuan umenila we mama me kuni tarambi selenga we ko merau kini we ko muka kusu sini fakila. Jauh ngila da betul. Batani saati ko na musu mangamo ko mane musu ngan do la ko tu main nanu musu main nanu boleh da. Raw ndondo ya. Keba musu ga mai mambite nambangi. Anda kilaba bina da bonora tu kina na ATM sungo. Ni salah ngama ya raratan ngami guna num naliku tamu itu. Patani ndende to ko menda do di santa binatan itu bikin ngamen do nalang. Di satu bikin non tambang rarongan dale to rumah itu. Me FNPF. Enan ndende to ko num le to rumah batni chuna bau na law e bau sana kana le tare rumah itu ne rongan ni lima ngana ya ko bau di tikina na tatare la me FNPF na roni batare ve. Ko ya na nunggu baka sala itu weekend kana barong to mami weekend na sengai teu da ngo. Yun kami ni sangay durbo. Yutu ko napakabaraw na mentabaro tiket. Napakabaraw metebu sara ni sangon. Metebu nga nangon. Ni sangon na kinalibu nangon itugubi ko medaka kinang wa to kay na compound ni. Ya sember tala ni ber bikim ni sa bola kan ni baraw de sa bonga ni go 5 sa tulo seba. Raw nyo ni to soeda na numus ni maximize ta kana num ni mus. Kanga binakay na bale wo ni na form. Wala wani nga na form ya, arato na leo kita kamay na numunto tambanan ni HR. Sarto kita kamay, sana kailaw patang kami na musumus.
patakina ki musu kon tola ko tumena bibul. Na wali usara na ibang madal turunganita nando talamada na dingo legalek e nangona borutaki nondanga tiko ni bakikil. Nondanga tiko ni bakikil na Radio Fiji 1 domibiti ke na FBC TV awambo tenindo na wekanda sawa wati ko nabungi bata taro en nonda iwasini ngonongo ni sambule binaka nondanga tiko ni bakikil nimbule binaka ndo sakana pakatataro wana nanda bulang indo kai ke bakasama ni bakati una daka euro ni bakaruki labo tsukna bana kani FNPF Naka na bibi sau ko tango ni ndo sa ba de un menadada ga ili una lao ni FNPF no samba ke 5 ngango asa ando do mo taka bando na batulo mo le tore ke do mila na bibi sau ko sa tango oi ko na ke weekend ando sa sol weekend na ngala menda lewanga na mbaki da benta ke dingu kina menda turun de la ke mala ko ke be dingu se veterana no mila na mbaki 5 ka ono se 5 ka vitu se 5 ka walu se 5 ka dion sabul awata dundo sarang weekend satu sarang weekend dundo ya sulit talang weekend en duangana ngona meron inda duru talakina bi ko tarmaya ke basabi na to ko metoro na mbagi 5 ka 5 na nona ilab mani tostal nona baldadak ya suliwa en dona change me duru listal mai wagan duanga weekend ke na memba ya sulinga weekend ba duan ngona sanda mbagi 5 ka 5 maron inda duru tal ba usi bi ke bakaenda se tosto chuguna nonda ndada tundi ka ba tostal nonda konte nyo rian total yo nakanga ndo kitu biwa sala tagi tiko ningola ngai na FNP ni le taronga na da wasu teroni ir na memba be ke na memba tunde be ke na memba wangona na be ke na memba wangona sara voluntary members na ala da kinyamba ki muduru ki na muli musambul ka ba manemba ki ono aronyo duru mai namba ki ono be vare tatalanga sa te ngona ando tu waro ne FNP man dolaba mai bir na ngone kitu sa ka jiba ka woti sa lebu sar la ko ni ko sar len dolaba na be kam militer na luvendra in do maro re la mai namba ki ono ngela da bana namba ki ni buli torda sa ro man ni suma wate ko no dur na vakasa mai tigu kia mal sa suli no buli torda ndure tu ne tigu na pa buli ta talanga menango ngone se kemba ki ono kini ni re ni tumbu tu ni law sa ro ni buli de tu ko ni re to ko ui sa tumbu tu no ni law ngo ngeli adok mandanganya begini bulu torda sara menawi ko me bibu talanga ne kene sumi no na itur tur la ke to binata mengai tu mo ndona tamata me viti nangono me muri ur sara kilati ko ndona singa erna wuli erna daka erna bagamata bubale erna lei bagavale nando talane singa erna lei bagadingan me sara ni ratu bakata tu ngo namatanggalim bula bagada barna biam bula takana kono sara lei dingu kene na bagatau tu meya ena nona waro te gere ni babinaka. Naka litangin sa asumi mbeka na nomuni bota taru na bekanda na bota taru tong mena nondang tigo ni bagi keli ni sambula. iyo ni sambula binaka duanga na kere ukeli bulangin do kay jero ni au sa ding ma kona ga ka wondo musila butin bertu sa ding sa tu sartina korongo di jala we lo machi ndero ni le manda se ndon nungula sa votu bertu si sa uchi nunguna pana JU 779 Frisiate Buli Ni baso tiaw ni tukun talaman damay? nunguna pani kadgo JU 779 Frisiate Buli Rusiate Buli? Frisiate Buli Risiate Buli. iyo Na boleh besar na orang ni kira dengan nomor ni number di telefon? nunggu number telefoni na 719 2969 Bendaka na boleh besar na apa tatar tong mainan dengan nunggu total na wekanda sawawati ko ni sambula. Limbula binaka. Iya ni bula. Andola na batar be istura na bulang itu kai. Wasada kata ko titu mesti tundar gaula. Ausa mai ze butul ko contribution bertu. Ausa mai fam tel tunggu ilmu dalane aku.
Ia o arrawa via o meu dabu yang gua nasi ngo mo bita virutu e ndura tendau sal milam sa mil virutu mil risite kali virutu. Rawa chin si kili mulundu. Kaya ang bakibita ngo be taronga ni sa ang bakibita ngo. Yang sangat baki 5 sa bulso. Sa ora. Ule asa raw ni da member kwanta binata da member bango na sa raw. May namba kiwala kinambagi 5 sa bul kawa sa raw ni da durukin. Kanga na binakati na ibol ni sudu. Nanu muni ibol ni sudu. Kaya may na bol ni sudu kaya printe ka may nambagi runong dulu lang may. Kan bala num ni bol ni sudu ni ko may. Doang ana num ni photo ID. Wata kayo na ID sa chukarawi kimni. Wata kayo na ilaba meron ni may dolakin na sa kwa sarang ako ibinakati. Wala wala nga kena form nakalimara wikitu ng dalaw. Ya, kilani sana matatatika nene itu ya. Wana wekanda ka bota tarutong mayan na nonda iwasini ngonungu. Ndire bina turanita me sa sulitong mandanga na bonita labo ni kaya buka so na bota taro ni na ngandra bunga mo ni na vital no kira bota tarutong mayan nonda ngonungu. Sabi na wale, nanungu na bonita labo ni veka kinga na diwa walu bitu walu tulu. Diwa walu bitu walu tulu ke ba itu isono na taro ronda text may biyaw zara ratarong may nonda taro 999-999-8783. Nonda ngono tiko ni vakikeli wambote ni total na wekanda sa wawati ko ni sambula binaka. Hello. Iya, ni sambula nonda ngono tiko ni vakikeli. May nanomo ni batatar? Iya, may nanomo ni batatar? Via kira-kira cing yang berada na program lo cinggur na teni Provident Fund. Iya, may nanomo ni batatar? Kira-kira cing usah bila kata ketunggu, usah mai tuan akor tunggu, usah tu ini kata-kata nang gilabo, yo na program lo cinggo. Usah maru tak sarbai le buna kena lo cinggo yo kira-kira ni uku do buki yo mantakina. Rani keringa no muni namba di telefoni kay na damuni vena bono ningirit kumikin. Ngoi kita itu tu elau 60-346 Filikesa Mode da Kau. Kerena no muni namba ni FNPF. Nunggu kadari cungu. Ya rani keringa no muni namba di telefoni. 60-346. May bahan total? Ono saiba tolu va ono. Dono. Pinawali besar na bata taro tong may nanondang unungko. Dari binakamian ng total mandan na singulakala kanimber ni nang gaibada bari tikin na vital no. Yan nanondang una ni Bakikil. Nandang ko ni Bakikeli and Radio Fijuan do moibiti kay na FBC TV bombo tinindo tala na wekanda sa wawati ko na buni bota taro ni sambulo binaka reresa nanda ko tala na wekando ya turanganita na tutungan ni bibandita kian buni bota taro era sangol itu mai Binak, binata mo na biya matatakin doon ka o klani nando wangata ka na social media tutun may gusto nito walis-lis nito ko na sana itu tukuran daw wiri tuwiga ni baleta na ilabo ni FNPF so bilang kata mo ba matata so era na numatume kana so mbeka so era na numadala ko ni na FNPF nangon nga sarto binakata may kinana matintuendo na ilabo sarto nang girma na FNPF sana suli na ilabo binata kami na matatata na tiginayam beta meraw ni bang matategwira na tigwira na darna numiti ko ni ba nanguna bien dinotikin na indonela na matintu itu kundo na sala matata sa remuri orto na garaba na tigina orto na Reserve Bank of Fiji na Reserve Bank of Fiji yan ngay kadiwa kaya natambakan na pepa ito binakata ito na sana promissory notes sana bonds ko binakata na matintu sa akin mo minangay kere-kere nyo kimamike na tu na buru-buru ni matubila wiwit nang bangga na company insurance na labasod kan bala nakangawya ba dito ito ni tiko
Indo na itubu matata na ngau na endo di na utekin indo na ila na matintu. May na sana ni matintu, batani na vinaka we kenda na sabi na sabi bata kwa na binatanga endo na bano melele kina natumbu bat melele talanga na kara so manando ni bata kenda nando bata. Yo we kimi mina we kamba ni wango wili kina tamada ni la musu kini ka ni wa tumbilao. Kima mi kimi na reda ni sanga kima mi binat ni kimi sa suli endo na ka mendo na tumbu binaka manali sumai. Mate tugu na tumbu mi kima mina rawata merawa kina we kima mi merawa ningai kima mi sulia na tumbu ya. Singaraw ni kima mitunga kima misulian itigo na ivolan dus matata sara kima midada kina bata kito na FNP which one to info na investment portfolio statement ko yan rawatu na da kito ni ba tumbila wikin ke ba senior do ba ni na vi kai vir ko to tu ya mi kito na bunua ni ba tumbila wa sanan do na project ito na da ala sa ni kito na sulikin na ilam kino bale tu we kito talang na tamadan la musuki na lewa ke na suli na bebu kasi nga baka tau saratu nga ano na sotaba mayen dua ko kerende na umay kina wili kina na matintu se kamba ni si odinga na kena sotaba may mesotaba na indus itu we kito nimbar ni kito na gayo ka yota kana endo na suli ni indina we ken balaw biya ba matatata ka we kimni na baro tu may tu na itu butu matata matana na we ka ibinato may na matintu endo ni law na tambakan na Reserve Bank of Fiji sa akin maminangay parita ganyan may mga ngantri may kaya may waita wiki na sasang sanang gay lewa na sanang gay lewa na Reserve Bank o di man nasuliwa nandiniwa sanang gay kuya kan balaw biya pa matatatangan ito na ito matatasara sa kanito nga doon giritumay sa sulian na FNPF nila huwag na tayo mo ba matataga balatan na gusto na tugu-tugu kwa rawaw gitu ngoy na social media movie bang dito kina. Naka nawali besar Toranita. Amang po tinindo talen na weka anda sa wawati ko ni sampul binaka. Nanda ko ni bakikil. Iya, ndong bulu binaka may bulwali. Cuma na matataro. Teo saga uchu na bunun ka. Di siapa kaya valang gay chico nung bulan ni bila ka kinuha na bang ito sa rin chico lilindala na doon naman ito sa napating yung nalala ka isa na rin yung mula ni muli sa ngayon doon na chikin lang kung may na FNPF na rin ni nasuli patataro chico nga niyo ako siya ang bagili mo sa bulkatulong ko ako sa zata tuwang ko na kinagala ka nga nakatataro sin na rin ngayon doon ang unungulan. Hindi na nabitan no siya doon na wasin lawan doon na rin sudya. Kwato nga natamatar ng ultuin ko. Katarbi na kay tarong itume kwa samba kili mo sa ulkatulwe sa relito ko ito mekanto na mate na naman sa naron ni sinraw ni tatakin. Na law ni tamadai lamusugi tu na law ko voza wira na palang kay babunuay medical incapacitation. Mera ngolemay kaya sa ndike ba bunuway sa raid ni sa doon min sa sinro talada ka aron lang may kere tamada la musuki artusan gele ndamben doon nito matambos ni bunuway relewa nga na bunuway batin sindo bikim na balis lis tamada la musuki bunuway artu nga ba tulawa kin musu manataro kaya talang maya etiko na sala kaya indu sana numine sa sirin ta talaba bunuway na kanga ta kawa dona fomu na levalewena kauta wana nona bunuai ananga levalewena mai na nona bunuai na valewena mai na bunuai na fomea sananga kulis mai verton nito matambos ni bunuai na FNPF sananga tungga menti kia na bunuai sara tunanga iba tulawata kaya baka nganita na nona tuwa tulawa ni ni mesa sulike dano nilaw sana sulike dano nilaw. Nawali besar na bibuan titik nga wir na wikandar borong to boy may rabato kinanabital no eno non diwas ni ngunungo. Binak ayaw na nuguba salangaw sando biba saltakina. Wikim ni nadadagatiko. No da banga ni nadadatikina. Nindo ni kaku ni wele nindo ngolay na FNP po nilay tarokina mo nilay bang daytakina. Na wika ko bareta itsuna mo ni bol ni viso mis. Sa musun dinitiko. Sa ni natamad la musik sang. Batana itabingo binakamadan na vituri nga tawat na FNPF wata kay kemuni na ito kinilaw balata ni binakan ni selili nga nalang sa roni wali totol na kinatotol nga nila ito ni wikito na kinatotol nito dada kartol nito walis list
merto na le indike merto le vanganga kena mabala sa chiku talenga na ita bibikenda na leo ni memba andundua mendale taronga ni na FNPF sa mendale vakande ita kina sa adon dina ni na musu ko musu tungan rivoli viso misesanga baleta merau ni ngai lore ke vakaesanga merto na mese oni virawa mese welira na langa bat ke wasana manindende asana bebe ember kena mabala na daga me totolonga ni se lelinga na di totolonga na kena me report tagi na FNPF na lenga na raro talanga na walia au sa nuita ni wani na toru motor wasala bi kimni na dada tu ningolan nilai taro marau virtu ni tu walislis mertu bonde ta sa dun dinen num nila basa ke baisa marasaroni takin endonaka na wali usar inda babi ni binagati wali bobe alipati wangeroi wali silesi main matambos nila pamusuki na wali usar no muningona no munivingko mana visuriti lakalek muni mai nonda bulang ya nonda ngona foro tekni bakikil sana dapat talitinga kin na nonda iwasin ngona ngai na matali ya nonda iwasin ngona kataraf